एकदम लागी पावल्या. Hallelujah. Oh yes, my God. आमची तयारी कर सोया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you, Jesus. आमच्या जीवितान घडटा ते सगळे आमची तयारी करपाक जेन्ना जेजू येतलो आमी ताका मेळूंक जाय. आमेन. हालेलुया. सो कितें आमच्या जीवितान घडटा आमची तयारी करता ताका मेळूंक. I wonder how many will be ready to meet him. It's like God has poured out His Holy Spirit upon us. देवान आपलो पवित्र आत्मा आमचेर घातला. Hallelujah. Oh, I'm very happy to see Kaidana in this place. Hallelujah. And all you beautiful people, can we clap hands for Jesus? Hallelujah. And for each other. Okay, Devanam Kanga Adya, Devanam Chidolya. I think this Devanam Kadila, the Arnadipa, amen. So, Jesus, it is a little upcoming thing. I'm to hear us for that. देवाक आमी आर्गां दितात की आयज तुमी जायते कितें करूंक जातालें. घडीक तुमी घरा बसूंक जाताले, घडीक तुमी रेस्ट घेवंक जाताले कित्याक गरमी भायर खूब आसा. पूण तुमी आयज निचो घेतलो की ह्या जाग्यार येवपाक. हें सगळें देवान पळयलां. आमेन. आनी तुमी निराशी जावची ना कित्याक जें कितें जेव तुका दिता आयज तें खूब खूब तुज्या बऱ्याक पडटलें. हालेलुया. सगळे विटामिन्स, प्रोटीन्स, मेडिसिन्स सगळें. Amen. Are you ready? Hallelujah. Okay. Thank you, Father. Papa, arga tuka dita. Ya bena khatir. Sogळे तुझ्या भुरग्यांक ह्या जाग्यार हाडला म्हणून तुमी आयज तुजी मोहिमा ह्या जाग्यार जावं. जेजूचें नांव मोठें नांव आयज उंच उंच जावं. Let your name be exalted, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, give a clap offering to Jesus. Okay. नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. Okay. एकूच आमकां गोरवाचो आसा. नाजाल्यार ह्या संवसारान रावंक फायदो ना. एकूच आमचो गोरवाचो आसा, अ होप. ओके. कितें तें की आमी जेजूशीक वयतली. जेजू आमकां मेळटलो आनी आमी सासणाच्या जिवितान भितर सरतली. सदांकाळ देवा बरोबर खुशाल आसतली. हालेलुया. हो आमचो बोरवोसो जावन आसा. आमेन. This is our hope. Amen. So as we declare it, let us rejoice. Amen. नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ. कभी लेंगे बारियों में, कभी लेंगे
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
आशीष तेरी बरकत आई आई खुदा जीवन तेरी आशीष तेरी बरकत आई है खुदा जीवन whatever is of the flesh, Lord, let it die. What is of your spirit, let it remain, Lord God. Oh Lord, strip us of everything that's of the flesh, Lord. Oh Lord Jesus, be glorified. Be glorified, be exalted, Lord Jesus. Oh, glory to you, Lord Jesus. Shower your mighty presence, Lord Jesus. Shower your mighty presence, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Give me see again. Shabala hatana mahasenta kalaba. Rahotene mekatora haba. Thank you, Jesus. Thank you for your presence. Thank you for your glorious presence, Lord Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus.
Oh, glory to you, Lord Jesus. Just want to hear from you, Lord. Your presence in this place. Your presence in this place. Your presence in this place, Lord. Jesus. Jesus, your presence. Holy presence. Open our hearts, open our hearts, touch our hearts, open us up to your love, Lord. We don't just want to sing a song, we want to worship you from our heart. Touch our heart, open our heart, touch our spirit man. Oh, Yeshua. Yes, my God. Hey, Yeshua. Oh, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Spirit break free, Lord. Every eye closed before Him. Every eye closed. Keep your eyes closed. Focus on Jesus. Focus on Jesus. You want to behold your beauty, Lord. Yeshua, Yeshua. Holy Spirit, you're welcome, welcome, welcome. यीशु की शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे प्रिय को उपस्थिति आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को शक्ति से
that's negative will leave you right now. Keep lifting your hands up. His presence. Keep playing the beat, brother. Say amen. Keep lifting your voices up. Don't stop, don't stop. Don't stop. Don't stop. Let the Holy Spirit do something in this place. Tell the Lord, Lord, I'm not stopping till you touch me today. Till you touch me today. God, I'm not stopping till you touch me today. Ah, Lord, I want my life to change. I want to be more closer to you, Jesus. Have mercy on me, Lord. Have mercy on me, Lord. Oh, keep lifting up your voices, come on. Because the anointing will touch you. to worship. Lord, teach us to worship. Lord, teach us to worship.
What is true worship? Teach us, Lord. 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 Teach us to worship. Teach us to worship. Teach us to worship. Within me, bless His holy name. आपने मुझे गायन करो. Everyone, you have to just sing to Him. Come on. Worship you, just to worship you, just to worship you. सारे जहां का बादशाह आकर मुझ में बस गया. शान और शौकत से भरा खुद जैसा मुझको है किया. सारे जहां का बादशाह आकर मुझ में बस गया. शान और शौकत से भरा मुझको है किया. है हाजिर मेरी कहानी में है हाजिर. है हाजिर मेरी कहानी दुनिया सुनाती जब सजा यीशु ने ली मेरी जगह. जब मुझ में कुछ भी ना था स्वर्ग का वारिस है किया. दुनिया सुनाती जब सजा यीशु ने ली
Oh, there's power in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Every darkness be gone out of this place in the name of Jesus. सारी रुकावट का हुक्म देते हैं यहाँ से चले जाओ. Right now, every obstacle in the name of Jesus be removed out of this place, Lord. Let there be a flow of your presence in this place. Hallelujah. Abara shabale delega Yasua delega Yaso. Emma delega da Yasua delega ya. Emma roto delega Sire Maria Kora delega ya. Hallelujah. Oh shabale. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. There is only peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the darkness. But like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Come on, declare it. Stronghold, shine through the darkness, but like a fire. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeshu naam ki ghosna karoon main. हर एक दिल और हर दिमाग में तेरी ये हुजूरी में सुकून है. मैं गाऊं यीशु. तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन. टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आपके समान. Hallelujah. Shout Jesus on the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus in my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus on the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus in my family. I speak the holy name of Jesus. I speak the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the darkness. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the darkness. Burn like a fire. Burn like a fire. Burn like a fire, Lord. Burn like a fire in this place. Burn like a fire in my heart.
heart, but like a fire, but like a fire. Consume all that's not of you. Consume all that's not of you, Jesus. Consume all that's not of you, Lord Jesus. Oh, भस्म कर सोया, तुझं पवित्र उसळाडून सगळे भस्म कर. जे तुझे कडसून येऊक ना, सगळे भस्म कर. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या घरांत, come on, tell the Lord. सगळे तुझे कडसून जे येऊक ना, ते सगळे भस्म कर. सैतानाचे कार्य भस्म कर. Consume everything that's not of the Lord. Every sickness that's not. Yes, every sickness, burn it, Lord God. Let it be gone from our bodies, Lord God. Every evil that is attacking our children, every evil that is attacking our family, every evil that is coming into our life, be burnt with holy fire. Come on, people of God. Barashialega shonto rokobatie, amanda barasi delega, omratige tabahota, izebrotole izeberakotrete. Hallelujah. Let the fire of God come upon your crown now. Speak it. Shakarabatekeretelegesia. Oh, Rabase, we release the mysteries of the Lord in this place. We release the power of the Lord in this place. We release the revelation of the Lord in this place. Hallelujah. Rabashabaleberaha. Holy Spirit, we give you permission to come into this house, Lord. Touch every heart and touch every mind, Lord Jesus. Ikanabashabalea. Oh, Rabahaba. Venda Rohoma Teresa. Oh, Lord. Yes, Lord. It was my cross you bore, that I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It was my cross you bore, that I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You
व्हरते तुझे नाव जेजू तुकाच बाप महिमा व्हरते तुझे नाव व्हरते तुझे नाव जेजू तुकाच बाप महिमा व्हरते तुझे नाव व्हरते तुझे नाव Oh worthy 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 is your name worthy is your name Jesus I will worship your name forevermore worthy is your name I will live for you God oh God is looking for worshippers who will worship the Father in spirit and in truth He is looking, He is searching for worshippers. He is searching for true worshippers. He is searching for true worshippers. Hallelujah. परमेश्वर सच्चे आराधन करने वाले को ढूंढ रहा है. वो ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधन कर सके. Ah, here I am, here I am, Lord, Thank you, Jesus. Oh, we worship you, God. 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 We worship you, Jesus. Thank you, Father. We worship you. You're worthy, my Lord. You're worthy, my Lord. You're worthy, Lord. So worthy must be. Tuka spała sobie moima. Tuka spała sobie wonder. Arka tuka. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Yeah, you may be seated in His presence. Amen, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, my Lord. All glory to your name, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sometimes the battle is very tough. The battle is really tough, and God says in His word, they that have ears to hear, let them hear. He says He looks for a man or a woman to stand in the gap. You know, He wants to build us up in the spirit. He wants to build our spirit man. And when you are built up in your spirit, you will be able to identify what is going on in the spiritual realm. You will sense the darkness. You will sense the darkness if it is there. You will be able to feel it. Because you are a spirit being. You are a spirit being. He wants you to be built up. इतले तुका सेन्सिटिव्ह करून सुद्धा की जेन्ना
तू एका काळोखाच्या जाग्यार आसता तेन्ना तुका कळटलें की तू एका काळोखांत भितर सरला म्हणून. आत्मीक काळोख, you will be able to sense it. And when you sense it, you know that you are called. You will know that you are called. I am telling you, those who have ears to hear, they will hear what I am saying. कोणाक कान आसा ताणें आयकोचें. जेन्ना तुका सेन्स जाता न्हू की अमक्या जाग्याचेर अमक्या जाग्यार तूं पावतस, काळोख आसा, तेन्ना तुका कळटलें की देवाचें आपोवणें तुज्या जाग्याचेर आसा. Not everybody can sense this. सगळ्यांक न्हू हें, सगळ्यांक न्हू, जायत्यांक आपयलां, पूण थोड्याकूच वेंचून कळ्ळां. It is for few. It is for few. And you are among the chosen few. And God wants you to exercise your spirit. He wants you to build up your spirit. He doesn't want you to be the same you used to be before, because there is a calling on your life. तुझ्या जीविताचेर एक आपोवणें आसा. And we are done with playing church, and we come to church and we have treated Christianity like a religion, and it's not a religion. It's a relationship with God, and the relationship has to grow more and more deeper. You're so bold. सोयरीकोची आमच्या सोर्गीच्या बापाकडे आसा ती वाडोवंक जाय आनी ओदी खोलायेन वचोंक जाय. आनी जितले तूं खोलायेन वयता तितले तुका देवाचे सोर्गीचे भांडार मेवतले. You will get the treasures the more you get deeper, because treasures are never on the surface. The treasures are always in deep places. Hallelujah. God said in His word in the book of Isaiah, I will give you the treasures of the dark places. I will give it to you. I will give you the treasures of the hidden places. जो लिपलेले आसा ते भांडार हांव तुका दितलो. पूण ह्या भांडार केन्नाच भायर कोणूच ट्रेजर काडून भायर अशें दवरिना. ट्रेजर काडून भितर दवरता. आनी आमकां हें सोदूंक जाय. We have to go deeper, and we have to be not satisfied with just singing praise songs and worship songs and done. No, this is not a religion. This is not a duty. We are in a relationship with our Heavenly Father. Hallelujah. Hallelujah. So it's time to build up our spirit, man. Hallelujah. Amka dis kitle asa, ami knock on your saucer, and amka dis kitle asa te. We don't know it. We don't know it. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Yeshua. Hallelujah. We don't know. Whatever the Spirit of God is leading me, I'm going to say this. Psalms 39 verse 4 says, Lord, make me to know my end and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. Psalms 39 verse 4. This is not my text for the day, but I'm being led by the Lord to say this. Mozo शेवट म्हाका दाखोवन दी सोरेश्वरा संवसारान कितले दीस म्हाका उरल्या ते सांग. तूं सांग म्हाका. म्हजी जिवी 2 दिसाचे म्हूण म्हाका उगडास कोर. Lord, make me to know my end. तूच म्हाका दाखय. माझो शेवट कितें तो तूच म्हाका दाखोवंक शकता. कित्याक मोचे वस्तुंगी in my own strength I cannot know it, I cannot understand it. You have to show me, you have to teach me, because you know everything to sogles, and that is the problem with people. That is the problem with people, that we think we know everything. Jena ami चिंता आमी sogles and ami चुकता नंगा सोड. जेन्ना आमी आमचेच डिसिजन घेतात, आमकां जाय ते आमी करतात आनी देवाची राय आमी घेयना. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता, we never. But the Lord said in His word, Lord, make me to know my end. म्हाका शिकय, म्हाजो शेवट कितें तो म्हाका दाखय ह्या संवसारांत. संवसारांत कितले दीस म्हाका उरल्यात ते सांग. Do you know it? कोणाक खबर आसा ह्या संवसारांत दीस आमकां कितले उरल्या पळय ते? How many of you know it? Nobody can know it.
एक मनीस आपली गिरेस्ताय पुंजयता आनी पुंजोवन दवरता आनी तो नको कोणाक ती उत्तेली ती गिरेस्ताय पळयती मनीस आपले ओडपण करतात पण तांकां खबर ना संवसारान आपले दीस कितले आहा ते कोणाक मेजूंक जाता हू कॅन अंडरस्टँड दीस थिंग्स हू कॅन अंडरस्टँड ओन्ली गॉड नोज इट एंड वी लिव आवर लायफ सो casual life. We don't bother. आमी विसरता आमी हांगासर वियास मारून केल्या म्हण we forget we are just visitors here. Earth is a tourist place for us. आमी tourist ह्या जाग्याचेर. This is not our home. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like thee. If heaven were not my home, then Lord, where would I be? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Yes, I can't feel at home in this world anymore. Amen. We can clap a little more. Not for me, for my Lord. Hallelujah. Amen. So, and verse 5 says, indeed, you have made my days as handbreadths, and my age is as nothing before you. Certainly, every man at his best state is but vapor. तुवें म्हाका दिल्ले ओक वेतेन मेजू येत तितले ल्हान तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्हय आतां तीर उबो फाल्यां वाऱ्यार गेलो ओ तुगेलो मनीस. You have made my days as handbreadths, my age is as nothing before you. Certainly every man at his best state is vapor. जो व्यक्ति कहता है कि मैं स्थिर हूं वो भी व्यक्ति एक पफ के समान है. पफ. You may have all the keep playing that. You may have all the riches, तुझी गिरेस्ताय आहा, तू स्थिर हा, तू म्हणटा हा म्हज्या जिवा कितली गिरेस्ताय पुजोवन दवरल्या कांय नाका न्हीद सुसेगाद we take it casually आनी मागीर देव येता रातचो आनी म्हणटा मूर्ख मनशा तुजो वेळ जालो आयज राती यो तू कितें करतलो हें सगळें घेवन. We don't take it seriously. We don't take it seriously. Hallelujah. It's time to take our life seriously. Hallelujah. You are chosen. Hallelujah. That's why Jesus said you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Amen. एक शार जे वयर आसा दोंगराचेर ते लिपोंक जायना तूं संवसाराचो उजवाड. Hallelujah. That's why Jesus said a city that is set on a hill. Woods, you are a city, you are a city, you are a place, you are a location for God. You are a location where God comes. You are a city. You are a location. How many understand? Hallelujah! Because where you go, then God goes there. You are a location. So when people want to find God and they put Google, map on and say, where is God? And God will direct them. Here. God is here. You get it? You are a location in the spirit where God resides. God dwells in you. And when people look at you, they have to find you. Hallelujah. You are a city that is set on a hill. Hallelujah. You cannot be hidden. You cannot be
Jesus by looking at you. तुका बडो लोक attract जावपाक जाय की तुजे भितर जेजू आसा. Hallelujah. You are the only answer to your generation today. Hallelujah. I believe I am an answer to somebody. I believe you are an answer to somebody. And God has placed you here on this earth for that reason. So don't take your life casually. You got to build yourself up. What you were yesterday, you are not what you are today. And what you will be tomorrow is not what you were here. You are rising up. I said you are rising up. You are rising up. Hallelujah. Tu who's good. Tu kal kine asle. The eyes now. Kal tuka zanmai nasli ji eyes tuka devan dilia. Ani falya tuji zanmai vattoli. Zori tu tuka devachi book asa zanya. Kingdom of God is not about eating, drinking, sleeping. That's it. Kingdom of God is much deeper than that. It's much deeper than that. Jesus has given you the authority. I'm so blessed that young people like Alistair is here, and we cover you with the precious blood of Jesus and the calling that is on your life. And truly, you are chosen by God to take the gospel to the world. I'm telling you, you will see that one day, and I seal your calling. I seal your calling. Rahi zebantum resh tarabaha akanda barhunde iramatum meta. Hallelujah. Jesus. Jesus. But you can't do this on your own. Not everybody can become a preacher. Everyone is called. Not everyone can become. In order to become, you have to follow him. Because he said, follow me and I will make you. Munshan dotta tosle karvi autumka korta. Autumka korta. Munshan dorum peshtas oishi. Tuka jezun korun zai. Ani jezun tuka korche khatir tuin jezucho patla korun zai. Hallelujah. If you are serious with God, God will be serious with you. Hallelujah. Okay, let's go to the topic. That was side dish. You know the side dish, Miss Kulpa? All that. In between mouth and the dish. He's more. Exodus chapter 20. Hallelujah. Hallelujah. I'll read the scripture. Exodus 20 verse 24. Thank you, Lord. Oh, let's read 23. Very interesting. 23, very interesting. Sister, let preaching kota. I don't want to, but God is making me to. You shall not make anything to be with me. Gods of silver, gods of gold, you shall not make for yourself. Moja bair, tumi ani konakuts bozunk rupiache व bangarache dev korun nakat. Hey, कोण म्हणले? Who said to whom? Who said to whom? Kela skala exam करूया. Who said to whom? Sister said to the congregation. Wrong. Who said to whom? Sis.Veronica म्हटले. Aha, thank you Jesus. Poya, answer Poya in 22. Then the Lord said to Moses. See the answer? Okay, answer is in verse 22. Sis.Veronica Moses mulle. Konan mulle. Sis.Veronica Moses mulle.
इस्रायल पोरचे किये सांग हांव स्वर्गांत थांवन तुमचे कडेन कसो उलयला तें तुमीच पळयला म्हजे भायर तुमी आनी कोणाकूच बोजूंक रुप्याचे व भांगराचे देव करूं नाकात ओके कान आसात आनी आयकुचे now see what God is telling okay an altar of earth you shall make for me and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings your sheep and your oxen in every place where I record my name I will come to you and I will bless you hallelujah this is going to be very interesting because I'm taking you from King's Banquet Hall flight this is the airport this is the flight okay so the Holy Spirit is going to take us not sister is just now only the pilot okay but I am on autopilot because there is a leading of God and praise the Lord hallelujah so put your seat belt on because we are traveling we are going okay so we'll go from here to from King's Banquet Hall we will go higher okay amen so we traveling kutelem from Sis.Veronica pustak we will go into from old covenant we will go into new covenant from Sis.Veronica pustak we will go into Rome Karan we will go into Pedro and all that okay you are ready kitna tayar asa okay अरे हांव येयला हांगा सर माझे मागोंक मरे सिस्टर आनी उलयता ती बोनस कोण तुका सगळें जाय तें हितून आहा Amen. सगळें जाय तें हितून आहा हें मेवलें तुका तुजो आन्सर मेवलो praise the Lord hallelujah okay so an altar of everyone say altar I don't know why I cannot stop talking about altars this day it's just coming okay altar म्हणजे कितें वेदी सगळीं म्हणा वेदी okay okay मोच्या नावाक एक मातयेची वेदी उबारात okay where are we in the Old Testament okay so please पाशियस कार्ड माझ्याशी आता कित्याक जे देवान सांगला सुरेशपुरान सांगला मातयेची वेदी बांद म्हण तू बांदून वयशी मातशें राव ओके मातयेची वेदी म्हज्या नांवाक कोणाच्या नांवाक सुरेशपुराच्या नांवाक हालेलुया सो आदल्या कोरारान ओके जेजू म्हणून देवाक वळखो नासले आदल्या कोरारान जहोवा म्हणटाले याहवे म्हणटाले अदोनाय म्हणटाले जाचे मिनिंग जाता मास्टर एलोहीम म्हणटाले म्हणजे गॉड ओके एल शेडाय म्हणटाले ओके सो गॉड वॉज नोन बाय डिफरंट नेम दुसरी नांवां सोरेसपूर देवाक मनीस वळखताले ओके ही वॉज नोन बाय डिफरंट नेम्स मॅन Hallelujah. But आमी आता नव्या कोरारान जाणा की देव सोरेसपूर देव hallelujah अरंबाक ताम सोप्द आसलो सोप्द देव जावन आसलो आनी सोप्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो hallelujah सोप्द देव जावन आसलो सोप्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणजे देव मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी आमी ताचो रूपकार पळयलो मनशान देवाक केन्नाच पळोवंक नासलो पूण जेन्ना देव मनीस जालो तेन्ना मनशांनी जेजूची नदर घातली तेन्ना तांकां देव दिश्टी पडलो आनी जेजून म्हटलां जी म्हाका पळयता ती बापाक पळयता ओके सो एनीबडी कम्स टू टेल यू ओनली फादर नो जीसस डोंट लिसन टू देम हालेलुया जायते जाण तुमच्या दारार येतले आनी म्हणटले की बापूय आसा आनी पूत ना there is only father if they say then you have to tell them it is wrong because Jesus says I am the way I am the truth I am the life no man can come to the father except through me hallelujah our sort आणि our जीवित कोणूच बापाशी वचोंक जायना but मोचे वरवी hallelujah so जो जेजू म्हणटा जाणेन म्हाका पळयला ताणेन बापाक पळयला Hallelujah. So he is the exact express image of God. Who? Jesus. Now we know him in the new covenant. Now we are in the old covenant. Okay? So you have to know the history in order to understand the history. Very good. Good students. Hallelujah. That's why we are going to history. So because there is a lot of things, there's a lot of things hidden inside the Old Testament.
people will say, he just sister Old Testament preaching करता बाबा दोनों ही जाय Old नसताना new तुका सोस मचना amen. Okay, an altar of earth you shall make for me. मोशा नामक एक मातीची वेदी उभा राहता आणि ओम आणि शांतीचे यज्ञ सगळे म्हणा यज्ञ म्हणजे sacrifice म्हणजे बलिदान सगळे म्हणा बलिदान. So we are seeing here two things. We are seeing here Vedi, that is altar, and दूसरे आम्ही पळयतात की बलिदान. Okay, so now these two things are very important. Why is God telling you? कित्याक सांगता तुका? कित्याक जोरी तर ह्यो वस्तू आमच्या जिवितान ना, हें तर तुका सोसमो ना, जाल्यार तूं मागणें करूंक नको. जोरी तर ह्यो दोन वस्तू तुका सोसमो ना, वेदी आनी बलिदान. Okay, and I told you last time, everybody prays. मागणे सगळी करतात, प्रेयर सगळी करतात, सगळ्या धर्माचे लोक प्रेयर करतात, पण सगळी जाणां जिव्या देवाक वेदी बांदिनात. ओके, Thank you, Jesus. I like your smile, sister. Okay, you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offering, your sheep and your oxen. In every place I record my name, I will come to you and I will bless you. Listen very carefully. In every place I record my name, I will come to you and I will bless you. Let's read it completely. Okay? खंयच्याय जाग्यार म्हज्या नांवाचो उगडास तुमी केलो म्हाका जाय, थंय हांव येतलो आनी तुमकां आशिर्वाद दितलो. लिसन, जंय तूं सोरेस्पराक देवाच्या नांवाक वेदी बांदता. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेदी कितें? व्हॉट इज ऑल्टर? ऑल्टर इज अ प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. ऑल्टर म्हणजे वेदी म्हणजे एक मरणाचो जागो जंय तूं कितें तरी मारता. ओके, आनी सो आदल्या तेंपार ते जनावरां मारताले आनी बलिदान करताले. यू नो व्हॉट इज बलिदान? इट इज समथिंग दॅट इज कॉस्टिंग यू. इट हॅज टू बी एक्सपेन्सिव. बलिदान कितें जाता? नाव सॅक्रिफायस जेन्ना तुज्या लागीं ना आनी देव म्हणटा काडून कोणाक दी, इतलेंच आहा, पूण देव म्हणटा काडून तूं दी, तेका म्हणटा सॅक्रिफायस. तूं काडून तूं दिता, पूण तुज्या लागीं हजारांनी आहा, तूं 10 रुपया काडून कोणाक दिता, इट्स नॉट युअर बलिदान. सो म्हणलें इट्स नॉट. Anybody can give, but the one who gives out of sacrifice has truly given. उगडासा दोग मनशां जेजून विचारलें, सगळे जाण दान दिवंक वयतलेत आनी ही विधवा बायल आसली, तिच्या लागीं 2 आनी आसले, 2 mites, 2 coins she had. ओके, आनी सगळे वयताले, हूप घालताले, ते ऑफरींग पासून हूप घालताले. ओके, आनी जेजून विचारलें आपल्या शिसाक कोणें सुबेज दिला. ते म्हणूंक लागले सुबेज दिला, पळय ताणें सुबेज दिला. मागीर जेजू म्हणलें ना, तेच तरेन तिच्या लागीं 2च कॉयन्स आसले, तितलेच आसले. कोणें पळयलें ते? कोणें पळयलें ते? जेजून पळयलें. बाबा दुसरी कांय पळोवची ना, बाबा जेजू सगळें पळयता. आमेन. तिणें काडून सगळें आपलें काडलें, ते देवाक दिलें आनी हें बलिदान देवान पळयलें आनी देवाक ते मानवलें. दॅट इज कॉल्ड अ सॅक्रिफायस. It has to cost you something. Hallelujah. We will talk about it in few moments. So, Vedi and Bolidan. Okay? So, wherever my name is called, I will come there. Look here. Wherever my name is called, I will come there. Zoi tu Vedi manta, konam tu Vedi manta, जाचें नांव तूं कॉल करता, तो थिंगा येता. हाका लागून जायते लोक सैतानाक बोली चडयतात. जिव्या देवाक सोडून म्हजें काम जावना, म्हजें काम जावना म्हणून ते दुसऱ्या जाग्याचेर वयतात आनी थंयसर दिवली पिटयतात, वाटी पिटयतात आनी जें नांव तूं घेता, ओके, थंयसर देवाचें उतर आमकां सांगता, जी कोण मुर्तेची पुजा करतात ती देवाची पुजा करिनात, ती देंवचाराची पुजा करतात. सो देव नाजाल्यार देंवचार. जेन्ना तूं वेदी बांदता देवाक, जाचें तूं नांव घेता, थंयसर तो येता
जरी तो तू जिव्या देवाक तुजी वेदी मानता जाल्यार जिवो देव तुका विजिट करतलो फॉर शुअर. Hallelujah. You have to. Because if God is not in the place, there will be nothing happening in your life. God has to be there. देव आसपाक जाय. Hallelujah. जिवो देव आसपाक जाय तेन्नाच की तुज्या जिवितांत अजाप विस्मिता जिवीत येतले. Hallelujah. He says, in every place where I record my name, I will come to you and I will bless you. Amen. So कसले कर म्हटले ताणें मातयेची वेदी. Okay, remember this very clearly. Okay, now fast forward when you go to Exodus chapter 27. I'm teaching you. Okay, when you go to Exodus chapter 27, I'll teach and I will preach. So now God said to Moses, all are looking here, everybody look here. जेन्ना त्यो मनशाक भेट करूंक आयलो, ओके, मोजेसाक दिसली पडलो, रायट? सगळ्यांनी ताचो ताळो आयकलो. तुरी वाजली, यू नो, एक्सोडस 19, ओके, तुरी वाजली, आख्खो दोंगर हाल्लो आनी उजो देंवोन येयलो त्या दोंगराचेर आनी सगळे जाण भियेले, जोगलाणे आनी गडगडो आनी जाय तो आवाज थिंगासर जालो आनी देव आयलो आनी मनीस सगळे भियेले आनी म्हणूंक लागले आमकां येवपाक नाका थंयसर, मोजेस तूंच वच आनी तूं देवा लागीं उलय. ओके, पूण देव आतां म्हणटा इन एक्सोडस 25 ही सेज, हांव येतलो तुमच्या मदेकात, म्हाका रावूंक जाय तुमच्या मदेकात, I want to come. पूण हांव येवच्या आदीं तुवें बलिदान करचें पडटलें. Because God wanted to come and dwell in your midst. That's why God asked for sacrifices. Okay? Okay? God wanted sacrifices. I will explain this thing to you. But in Exodus 27, God is talking about an altar. Okay? How many of you remember the tabernacle? As much deep teaching. You're okay? You're okay? Deep teaching. How many are okay with deep teaching? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Amen. So you have to know the history in order to understand the very good. Praise the Lord. Okay. So देवाक जाय आसले मनशा मदेकात रावपाक. Amen. Okay. So देवान आता Exodus 20 थंयसर सांगले की म्हाका मातयेची वेदी बांद. Right? He told to do that. Then God said, okay, you are going to build me a tabernacle. म्हाका एक तू मंदिर बांद, एक tabernacle बांद. But हे tabernacle कितें आसले? हे मंदिर कसले आसले? हे तंबू कसले आसले? की हे पोर्टेबल tabernacle. म्हणजे उखलून तेणी जंय देव वयतालो थंयसर ताणीन वयचें पडटालें. हालेलुया. सो देव तर येतालो आनी खुपान देंवून येतालो, खूब फुडें वयताले, तेन्ना ताणी हें आख्खें tabernacle ताणें सगळें फोल्ड करून, हें तंबू फोल्ड करून ताणें देवा फाटल्यान वयचें पडटालें. सो हे तंबून भितर जें कितें आसलें तें सगळें पोर्टेबल आसलें. सगळीं म्हणा पोर्टेबल. It could be carried. And हांगासर देव in Exodus 27 he says that this is becoming like a Bible study. He says that you make this altar of bronze. Okay? पितूळचो एक म्हाका वेदी बांद आनी तिचो तुजी बलिदानां दवरात. Okay? Not going to go too deep. Okay? So जेन्ना ह्या टॅबरनेकलान भितर सरताले थंयसर एक वेदी आसताली. Okay? आनी ही जावन आसली बलिदानाची वेदी, जंयसर जनावरां मारून थंयसर ती वेदीचेर दवरताले आनी ताका उजो लायताले त्या बलिदानाक. दिस इज व्हॉट वॉज इन द ओल्ड टेस्टमेंट. सो आनी फुडें वचत तर जायते आनी कितें आसलें आनी तंबून भितर एक धुपाची वेदी आसली. हॅलो, यू विथ मी? धुपाची वेदी आसली जंय ते कोळशे आसताले आनी कोळशान भितर थिंगासर धूप घालताले. ओके, यू रिमेंबर दॅट? धूप घालताले आनी priest, सगळीं म्हणा priest. So priest आसलो, high priest आसलो, ते थंयसरले ते कोळशे घेवन ते धूप घालतालो आनी तो धूप वयर चडयतालो आनी त्या गाभाऱ्यान भितर होली ऑफ होलीज थंयसर देव तांकां मेळोंक येतालो. हालेलुया. ओके, सो जोरी तर तांकां फुडें वचोंक जाय ते ऑल्टर ऑफ सॅक्रिफायस जे आसले, जे बलिदानाचो जागो आसलो भायर, ते क्रॉस करून तांकां बेश्टे वचोंक जाय नासले. पयले ताणें बलिदान थिंगा दवरचें पडटालें. ओके, जेन्ना बलिदान दवरलें आनी रगत वाडयलें, ते रगत घेवन ते गाभाऱ्यान भितर वयताले आनी थंय तांकां सरस्वराची भेट जाताली. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो द ऑल्टर ऑफ सॅक्रिफायस वॉज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमेन. आमेन. तिचोर तर पावोंक ना मनीस जाल्यार फुडें वचोंक जायना.
So now let's come to the New Testament. Let's come to the New Testament. Okay, in the New Testament we see that Jesus, okay, जेजू जालो आमची बोली, right? जेजून आमचे खातीर आपलो जीव बलिदान केलो. आमेन, आमेन, हालेलुया. सो ताणें आपले जिवीत आमचे पासून बलिदान केले म्हणून, ओके, आता जेजू तर आमकां मेळ्ळो ना जाल्यार आमकां फुडें वचून कोणाक वर्शीप करूंक जाता? कित्याक आमकां देव मेळचो ना. We cannot find God without Jesus. We cannot find God without the cross of Jesus Christ. Hallelujah. So जेजूचे बलिदानाक लागून आमकां आतां फुडें वचोंक जाता आनी देवाची भेट आमकां मेळटा in the New Testament. Okay? Hallelujah. You with me still? Yes. Okay. So the altar speaks of sacrifice. The altar speaks of forgiveness. जेन्ना की तांकां बोगसोणें जाय आसलें, listen carefully, जेन्ना की तांकां बोगसोणें जाय आसलें थंय ती एक वेदी बांदताली, ओके, आनी ताचे वयर एक बलिदान दवरताली नाल्ल्या तेंपार, ओके, आनी मागीर ती देवा लागीं बोगसोणें मागताले. Praise the Lord. In the New Testament, Jesus became the final sacrifice. Okay, ताणें आपली कूड आमचे पासून बलिदान केलें आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां सगळ्यांक बोगसोणें मेळ्ळें. Hallelujah. Now we go to the book of Romans. In Romans chapter 12, verse 1 and 2, it says, okay, that brethren, present your bodies as a living sacrifice to God. Amen. Present your bodies. तुझी कूड एक जिवंत बलिदान तू भेट कर तुझ्या देवाक. Hallelujah. So when you bring your body as a living sacrifice, there's so much on this, but I won't touch all the things, okay? तुझी कुडीक तुवें कितें तरी ना म्हणून जाय. For example, fasting is one of the way that you can do a spiritual sacrifice. जेन्ना तू fasting करता, जेन्ना तू तुझ्या पोटाक ना म्हणटा, okay, देवा बरोबर तुजो टाइम स्पेंड करचे खातीर तू कितें तुका खावंक दिसता ती वस्तू खायना, तुझी कूड तू एक बलिदान करता. Are you getting this? Hallelujah. Suppose तुका कितें तरी मोबायलाचेर ओ सोशल मिडियाचेर तुका पळोवंक दिसता, कसली पिक्चरां पळोवंक दिसता आनी देव म्हणटा तुका म्हज्या बरोबर तूं यो आनी तुजो टाइम स्पेंड कर आनी तूं तें बर्न करता आनी तूं देवाशी येता, तेन्ना तूं एक तुजी कूड ही जिवें बलिदान तूं देवाक भेटयता. हालेलुया. आनी जेजू म्हणटा ज्या जाग्याचेर तूं म्हाका हें बलिदान करता त्या जाग्याचेर हांव येतलो. हालेलुया. सो जितले पावटी तूं सॅक्रिफायस करता तुज्या जिवितांतले कितें तरी लेस करता आनी तूं देवाक दिता, तितले पावटी तुज्या जिवितांत देवाचे प्रेझन्स वाडटा. हालेलुया. That is why fasting is one of the ways to increase in the power of God and increase in the presence of God. जरी तर तूं fasting तुज्या देवाक मानता तशें जरी तर तूं करीत जाल्यार ते वरवीं तूं देवाक आनीक लागीं जातलें. देवाचो पावर तुज्या भितर आनीक वाडटलो कित्याक तूं शिकला आतां तुजे कुडीक कितें तरी ना म्हणूंक आनी देवाक येस म्हणूंक. हालेलुया. That's what fasting does to you. It is a sacrifice. Hallelujah. You're saying no to something that you like and you go in the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. So there is power in the altars. There is power in the altars when you do it for the Lord. Hallelujah. So we'll go in the book of 2 Samuel and we'll see a beautiful story there. कित्याक आमकां गरजेचें की आमी वेदी बांदूंक जाय. Now let's see. In the book of 2 Samuel, we'll go there. Okay. In the last chapter of 2 Samuel, that is verse chapter 24. Okay. 2 Samuel 24. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So Ata, David Rajaji story. Okay. Now David the king, he became very powerful. The very खूप पावरफुल जालो आनी ताचे लागीं खूप मनीस आसले झुजोंक आनी ताचे आर्मी भितर खूप ताचे लागीं लोक आसले. ओके, ही वॉज अ व्हेरी पावरफुल किंग. ऑलरेडी तो जाण आसलो देवान आपल्याक सगळें दिलां म्हणून, पूण तो टेम्पटेशनान पडटा. इवन इफ यू आर अ व्हेरी गुड, व्हेरी क्लोज टू गॉड, you can still fall into some kind of temptation. And one of the biggest temptation that every preacher will come across is pride. God. Okay, pride. So David was tempted. What he was tempted to do, कितें ताका टेम्पटेशन येयलें त्या वेळार. ओके, जायते टेम्पटेशन आसले ताचे, पण हांगासर लास्ट चॅप्टरान कितें की ताका
ताका सैतान तुज्या मनान घालता. God allows it, by the way. God allows it. Why? कित्याक देवानी allow केले? कित्याक हे सगळे पडून आमी शिकोंक जाय. हालेलुया. आमकां कितें तरी तितूंतल्यान शिकोन येतली. हालेलुया. सो तो कितें करता? आपल्या गांवांत, आपल्या राजवडकेन जितले लोक आसा जे पळय कोण आर्मीन आसा तांचे सगळ्याचे सेन्सस कार्ड म्हणटा. Census card म्हणटा. Hallelujah. So he sends his people, okay, त्या मनशांक धाडटा, okay, आनी ते सेन्सस काडपाक, आनी तेका कळपाक जाय आसलें कितले आहा ते. सो तितून ताची प्रायड जी तो दाखयता आनी तेका कळटा की हांवें जें कितें केलां तें रॉंग म्हणून. ओके, म्हणजे जरी तर नाव इफ आय से नाव लेट मी से दिस, ओके, कितलो लोक रे म्हाका पळोवन येता. That's pride, huh? Okay. कितलो लोक रे, सोयशी कितलो लोक आलो, हांवें काय बरें प्रिचींग केलें मरे, तेका लागून ते येयले मरे. So if I say this, then I'm falling. Okay? तेन्ना पडटा. कित्याक हांवें जाणा जावंक जाय की म्हाजे वस्तूंनी हांव कांय करिना. हांव एक इन्स्ट्रुमेंट देवाच्या हातीन, आनी जें कितें देवान दिलां तें देवाचें. जर तर हांव टॅलंट यूज करता जाल्यार देवाचें, गिफ्ट आसा जाल्यार देवाचें. सो मनशांनी म्हजेर नदर घालूंक जायना, मनशांनी देवाचेर नदर घालूंक जाय की लूक हाव पावरफुल हाव गॉड इज. हालेलुया. हा, हालेलुया. हा, सिस्टर 2 सर्विसीस करता मरे, कशें जाता रे सिस्टर एक करपाक? जेजू करता, जेजू दिता करपाक, जेजू दिता घटाय. हालेलुया. So you will think that, sister very strong man, superman, you know. You think like that? Kidere, you know? No. ये किधर है? क्या है रे बाबा? मेरा परमेश्वर इतना अच्छा है, भला है. Hallelujah. Amen. He's good all the time. His grace is sufficient for us. ताची कृपा पुरो. So जेन्ना तू म्हाका पळयता आनी तू म्हणटा सिस्टर काय बरें करता, कित्याक देव तिका पळय कितली गोटाय दिता, देव तिका पळय कितली कृपा दिता. ही महिमा सगळी जेजूक मेळटा. Hallelujah. So it's not me. आमी जाणा जावपाक जाय. सो तिजो डेव्हिड राजा मातसो चुकलो आनी ताणें म्हटलें म्हाज्या राजवडकेन कितले पळय लोक हा, यू नो, फायट करता तसले. सडनली ताका उगडास येता, हे म्हाजें न्हू मरे, हे सगळें म्हाका देवान दिलां. ओ लॉर्ड फॉरगिव मी. देवाक राग येता. ऑब्वियसली ही डजंट लायक दॅट, यू नो. आमकां जरी तर आमकां म्हणल्यार लूक हाव ग्रेट आय एम. मेरे सूट का देखो, मेरे बूट का देखो. You know, when we say that all, you know, it's not us, it's His. All glory belongs to Jesus. Amen. Hallelujah. So in verse 10, in 2 Samuel 24 verse 10, David's heart condemned him after he had numbered the people. तथा मगे बड़ा से उसको अपनी गलती का एहसास हो गया. Okay. So David said to the Lord, I have sinned greatly in what I have done, but now I pray, O Lord, take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Praise the Lord. I have done very foolishly. Wait a minute. I have to find it in Konkani. First time. मागीर लोकांक मेजलो देखून दाविदाचे अंतस्कण ताका खावंक लागलें. तुज्या अंतस्कणान केन्ना तुका खाल्ला? अंतस्कण केन्ना तरी खाल्ला? शी बाबा बेश्टी फोट मारली. हाता जाता मीठ पडना नाची. शे कितें म्हणून हांवें केलें? पणांतल्यान गाल मारली. ओके, तुका हाता जाता मीठ पडना. शी बेश्टे मरे मीठ पडना. सॉरी म्हटलें बाबा तुका मीठ पडना. कित्याक तुजे भितर रावता जेजू. हालेलुया. ताका दूख जाली म्हणून तुका खाता तुजें अंतस्कण.
दाविदाचे आणि देवाचे सोयरीकोत सारखे असले. त्याचे रिलेशनशिप देवा बरोबर बरी असली. Hallelujah. In your relationship with God is so deep. You do one small mistake. It's not that you will not do mistake. You will do. तू करतले, तू चुकतले. कोण सारको ना चुकतले पण चुकता ते ना तुझे अंतस्करण तुका खाता. Hallelujah. Man, it is happening. So it happened to him. Okay? जाता नो? कोण जाईना म्हणता तो? But now I pray, O Lord, take away the iniquity of your servant. Okay, let me read it completely. Okay. मागे लॉकअप न्यूजला देखून दाविदाचे अंतस्करण ताका खाऊंक लागले. हांवें केले ते एक व्हड पातक पूण आतां सोरीसपणा तुझ्या सेवकाचो गुन्यांव बोगोस म्हूण हांव प्रार्थून मागता. कित्याक म्हज्या नेणारपणान हांवें हें वायट केलें. म्हज्या नेणारपणान हांवें हें वायट केलें. I did not, in my ignorance, I did this, Lord. Hallelujah. He said that. I was foolish of pishapon ye haven kele. Maka bogos podan thane magre. Okay? Okay. So now, remember, that time Jesus had not come. Tenna Jesu yonk nasla. Okay? Munis boxone magle. It's not like that. There had to be a sacrifice. So, amata tumka? Ami atle koraran hazuni. Okay? So we shifted. We are going there, we are going here, Bombay to Delhi to Goa, back. Okay? So now we are back into 2 Samuel 24. Okay? So now he asked for forgiveness. Boxone magle. Ato zori tu boxone magshe tu japat kan tu boxone ha? Aha? Okay. Aha. Kita kasa? Please tell me. Mas walan sangre. Confidence sangre. Jesu amche sagata ka. Jesu amcha? Sagata. Okay, tell. Crucified. Crucified, died. Bolidan, Vedi. Praise the Lord. So there is a Bolidan, there is a Vedi for us in the middle. So Deva Modekat आणि आमच्या मोदेकात एक वेदी झाली तो जावन आसा जेजूचो खुरीस. So जेजूचे वेदीक लागून आता जेजूच्या रक्ताक लागून आमी आता देव आमचे नदर घालूंक शकता ना जाल्यार घालूंक जायनासलें. कित्याक आमी पातकी. आमकां बोगोस म्हटल्यार मोदेकात लॉयर कोण आसलो, आदवोगात कोण नासलो. त्या तेंपार आदवोगात नासलो. देवा म्हाका बोगोस म्हटल्यार आदवोगात कोण नासलो. पूण आतां जेजू आमचो आदवोगात जालो. ताणें खूद दाम फारीक केलो, किंमत फारीक केली. हालेलुया. आनी तोच आमचो आदवोगात जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाल्यार तूं देवाचे कडतीन उबें रावंक जायना. Kidak, you are a sinner. No man can stand before God by themselves. That is why it says in John chapter 3 verse 36, he that has the Son has everlasting life, but he that does not have the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Hallelujah. Zache sobe put asa. Devacho put asa taka sasache jivit asa. Put zache sobe Jesus Christ na. Tanche sobe devacho rag astolo. Hallelujah. Kidak amche patok dishti potta. It is naked, but when we come to Jesus, the blood of Jesus covers our sin. Patok amche dhatta Jesucha rakta cover. Hallelujah. See, taka lagone utrachi janwai jai. You have to be confident. If you are forgiven today, it's not because you just say forgive me. Anybody can forgive, but without Jesus there is no forgiveness. Without the cross of Jesus there is no forgiveness. जेजूची तर वेदी तुवें जेजूच्या कुर्साचेर केल्ले बलिदान जरी तर आमी मानून घेवंक ना जाल्यार आमकां बापा सोबे बोगसोडे ना. देवाचो राग मनशाचेर आसता. All have sinned and have fallen short of the glory of God. सगळ्यात मनीस चुकल्या आनी तांकां देवाची महिमा चुकल्या. सगळ्यात पातकी जाला. Okay. Praise the Lord. So he says, forgive me. Now when David arose in the morning, word of the Lord came to the prophet Gad, David's prophet. Okay? David's here saying, go and tell David, thus says the Lord, I offer you 3 things. Choose one of them for yourself, that I may do it to you. See? ताणे कितें म्हटलें म्हाका बोगस हांवें पिशापण केलें. Okay.
देवान आयकले पूण आतां तुवें कितें करूंक जाय कित्याक पातोक आसा क्रायम तर केली ताका पनिशमेंट आसा रायट पातोक दिता तो मुशारो जावन आसा मरण रायट or wrong for the wages of sin is death Romans 6:23 wages of sin is death right पातकाचो परिणाम आसा तूं पातक केलें न्हू सो आतां देवान आपल्या प्रॉफिटाक धाडलो वर्ड ऑफ द गॉड केम टू द प्रॉफिट आनी प्रॉफिट वचून दाविदाक सांगता ओके सो गॅड केम टू डेविड एंड टोल्ड हिम ओके हे 3 वस्तू देव तुका सांगता हे 3 वस्तू मदेकात तुवें चूज करपाक जाय ओके यू हॅव टू चूज दिस वच आनी अशें दाविदाक सांग सुरेशपर अशें म्हणटा 3 वस्तू हांव तुजे मुखार घालता तातली एक विचून काड आनी ती हांव तुका करतलो तुवें बॉक्सोणे मागला न्हू 3 टायप्स सजा आसा हे तुका चॉयस दिता तुका खंयची सजा जाय ती तूं सुटका नासली रे बाबा ओल्ड टेस्टमेंट बेश्टी सुटका ना ओके विदाउट सॅक्रिफायस देर वॉज नो फॉरगिवनेस Say with me, without sacrifice, there is no forgiveness. Now you say with me, without the cross of Jesus, without the sacrifice of Jesus, there is no forgiveness for me. But I have Jesus. I believe in Jesus. I believe in the sacrifice that Jesus did for me. That's why I am forgiven. कंकणी म्हणटा ती म्हणटेली सिस्टर आई इंग्लिशेत म्हटलें जेजूच्या खुर्साक लागून म्हण जेजूच्या बलिदानाक लागून आज म्हाका बॉक्सोणे आसा हालेलुया पूण त्या तेंपार नासलें ओके सो गॉड केम टू डेविड एंड टोल्ड हिम एंड ही सेड टू हिम अशें सांगलें आखे कंकरीन वाजया म्हणटच गॉड दाविदाच्या फुड्यान गेलो आनी ताणें तो निरोप दाविदाक कळयलो म्हणून तुका कितें जाय 3 वर्सां तुज्या देसान भूक दावीद कोण आसलो आतां से कोण आसलो आतां डेविड राजा सगळीं म्हणटा राजा सो राजाची राजवडकी असली की ना ओके ताचे राजवडकी लोक असले की ना आतां ताणें पातक केलें न्हू त्या पातकाचो परिणाम आतां देव म्हणटा तुका 3 चॉयसीस दिता एक चॉयस हो ओके तूं विचून काड ओके 3 वर्सां तुज्या देसान भूक एक नंबर 1 ओके ओ 3 म्हयने तुजे पाटीक लागतल्या दुस्माना मुखार तुवें पळोवन वेचें म्हणजे दुस्मान तुजे पाटीक लागतले 3 म्हयने ही तुजी कास्ट आतां चितून ओ 3 दीस तुज्या देसान पिडा पोतून सांगता आयकलें सगळ्यांनी ओके तुका कितें जाय 3 वर्सां तुज्या देसान भूक म्हणजे उदक ना शेत ना कांय ना तांदूळ ना गंव ना पीठ ना कांय ना भूक पडटली तुज्या देसान एक नंबर 1 नंबर 2 कितें आहा तुजी पाटीक लागतल्या दुस्माना मुखार तुवें पळोवन वेचें 3 म्हयने ओके ओ 3 दीस तुज्या देसान पिडा तुका कितें जाय विचून काड ताणें म्हटलें यू हॅव टू चूज फारीक पण तो दिवचेच पडटा तेन्ना दाविदान गाडाक असो जबाब दिलो कितें करचें तें म्हाका समजोच ना मनशाच्या हातान पडचे स्वाते सुरेशपराच्या हातान पडल्यार अदीक बरें कित्याक वड ताची दया आनी दाविदान पिडा विचून काडली 3 दिसांची पिडा ताणें विचून काडली ओके ही सजा म्हाका दी 3 दीस पिडा ओके 3 दीस पिडा सो आतां जातलें की ना अशें जातलें की ना विल इट हॅपन इट विल हॅपन बिकॉज पातक आसा थंयसर पातकाचेर फारीकपण दिवचें पडटा सो ताणें विचून बट गॉड वॉज गुड टू डेविड दॅट ही गेव हिम अ चॉयस देवान चॉयस दिलो तेका ओके So the Lord sent a plague upon Israel from the morning till the appointed time. From Dan to Beersheba, 70,000 men of the people died. ताच्या गावान 70,000 मनीस मेले. They died. ही पिडा येवन कितले मनीस 70,000
70,000 लोक मेले ही पिडा येऊन. And when the angel stretched out his hand over Jerusalem to destroy it, the Lord relented from the destruction and said to the angel who was destroying the people, "It is enough. Now restrain your hand." Okay, this revelation is for some other time. Okay, Jenna oitalo, the angel of destruction. Okay, pida oitali, angel of the Lord was going. Okay, ती पिडा सगळ्याक झालेली आणि जेन्ना तो वयतालो, जेन्ना जेरुसलेमाक पावला तेन्ना देवान म्हटले, थांब, स्टॉप. Okay, stop म्हटले. Okay, then David and the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. Okay, threshing floor. What is the threshing floor? कितें म्हणटा तेका? शेत मोवता तो जागो. ओके, शेत मोवता तो जागो. खूब व्हडलो तो जागो आसलो. ओके, खूब व्हडलो जागो आसलो आनी ह्या मनशाचें नांव आसलें अराउना. ओके, थंयसर Davidan आंच पडव्याक पयलो. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking the people and said, "Surely I have sinned and I have done wickedly. But these sheep, what have they done? Let your hand, I pray, be against me and against my father's house." पोरजेचे निसोटन कोतल्या देवदूताक पळोवन दाविदान सोरिसपुराक म्हणले, "पळय पातकी तो हांव हे वायट कर्तूक केला ते हांवेंच, पूण ह्या बाबड्या शेल्यांनी कितें केलां? तुजी खास म्हजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडो." त्या दिसा गाड दाविदाशी आयलो आनी ताका म्हणले, "चल, जेबूस कुळयेच्या आरावनाच्या मोडण्याच्या फळार सोरिसपुराक एक वेदी उबार." Build an altar. Praise the Lord. Build an altar. Are you ready? Are you ready? Okay, now you're going, okay? Wait, Paul. Okay. So David, according to the word of God, went up as the Lord commanded. Okay, एक वेदी बांध म्हणून ताका instruction मेवले आनी तो गेलो. Listen very carefully. Now Araunah looked and saw the king and his servants coming towards him. So Araunah went out and bowed before the king with his face to the ground. ताचेच गांवचो मनीस, ताचेच देशांतलो मनीस. ओके, ताच्याकडे हे सगळे शेत मोवपाचो जागो हा आनी दावीद राजा थिंगा येता कित्याक ताका देवान इन्स्ट्रक्शन दिला की थंयसर एक वेदी बांदूंक जाय त्या जाग्याचेर. सगळीं म्हणटात त्या जाग्याचेर. There are certain places that God has marked. Okay, so थंयसर ताणें वेदी बांदूंक जाय. सो त्या वेदी त्या जाग्याचो ओनर येता, राजा येता, तो पळयता आनी तो बाव डावन करता. राजा म्हाज्या जाग्यार येयला म्हणून तो बाव डावन करता. ओके, Then Araunah said, "Why has my lord the king come to his servant?" And David said, "To buy the threshing floor from you, to build an altar to the Lord, that the plague may be withdrawn from the people." कित्याक तू आयला? अराउनान विचार केलो, म्हजो दोनी राजा आपल्या सेवकाशी कित्याक आयला? दाविदान जबाब दिलो, लोकांक वेली पिडा पयस जावंक सोरिसपुराक एक वेदी बांदचे खातीर हांव तुजे मोडणीचो फळ विकते घेवंक आयला. I want to buy it. Maka विकते घेवपाक जाय. Okay, कित्याक हांगा म्हाका वेदी बांदूंक जाय. Listen very carefully to this. Okay. Now Araunah said to David, "Let my lord the king take and offer up whatever seems good to him. Look, here are oxen for burnt sacrifice and threshing implements and the yokes of the oxen for food." तुका कितें जाय? For wood. तुका कितें जाय? हांव सगळें तुका दिता. तूं म्हजो राजा. Hello, you're with me? Okay. आता दावीद राजा येयला, म्हाका विकते जाय सगळें तुजें. तो कितें म्हणटा? फ्री व्हर. पूण देवान सांगलां कितें? वेदी कर. आनी वेदी म्हणजे बलिदान. रायट? वेदी म्हणजे बलिदान. आता हो मनीस म्हणटा, म्हाजें सगळें आसा तें तुजें, तूं म्हाजो राजा न्हू, सगळें आसा, तुका फ्रीली व्हर म्हणटा. फ्रीली. ओके, बट सी वॉट ही सेज हियर. टेक इट ऑल म्हणटा. हे म्हजे पाडे हा ते व्हर आनी तांकां बलिदान कर. म्हजे पाडे तूं बलिदान कर. ओके, आनी हांगा लांकडां हा ती व्हर आनी म्हजो पेटय. ओके, सगळें म्हाजें मटेरियल तूं यूज कर. आनी पळय डेवीड ताका कितें जाप दिता तो. ओके, verse 24. Then the king said to Araunah, "No, but I will surely buy it from you for a price." Hallelujah. For a price. I will surely buy it from you. Verse 24. राजान Araunah म्हणलें, "हांव तुका ताची किंमत फारीक करतलो. फुकट घेतलेल्याचें दान हांव सोरिसपुराक भेटूचो ना."
I will not give to, listen, I will not give to the Lord that which has cost me nothing. I don't know how many have ears to hear this. I will not give to the Lord that which has cost me nothing. Example दिता. तुका कोण गिफ्ट दिता तुझ्या काजराक? Example दिता, okay? तुका कोण गिफ्ट दिता तुझ्या काजराक? खूप दिता. माय साहेब कितले गिफ्ट. Okay? Cups हा, प्लेटी हा, ओले सेट्स हा, डिनर सेट्स हा, ये हा, ते हा. आणि तुझे किचन ऑलरेडी बोलले तुका आता येना कितले गिफ्ट्स हा. तू कितें म्हणटा? तेच्या काजार हा न्हू तेन्नाय गिफ्ट हांव तेका दिता. तेच्या काजार हा तेन्नाय गिफ्ट हांव तेका दिता. तू सगळे काढून सुगूर करून दवरता. ओके? दवरता. मागीर कोणाचे काजार येले काड वयर सांगता. गिफ्ट. ते व्हडले गिफ्ट घेवन तूं काजराक वयता. ओके? आनी ती ओकोल नवरो पळोवन तुका म्हणटा, ओ माय गॉड, so much big gift, such a big gift you brought for me. Okay? Here. बाबा, तुवें किमोथेरापी करूंक ना. तुका मात पासून चिंता येवना. कित्याक तुका फुकट मेळना तें. You don't feel like that's not your gift. It doesn't become. It just done. Just like that. When you go into the shop, you take your हजाराचे rupees बाहेर. Huh? You go into the shop. बऱ्यांतले बरें घेता. ही 2000 मरे. So you take that and you see that thing 2000 मरे इतले म्हारग. But you still say, it's okay. That person is worth it. Let me give it. Tu घेता ते. दिता. आनी काळजाक बरें दिसता. Right? It cost you. तेन्ना ते गिफ्ट जाता. Hallelujah. Hallelujah. Arauna says to David, म्हणटा, म्हजे सगळो जागो तुजोच. यूज कर. बलिदान कर, राजा. माझे पाडे घे आणि तू बलिदान. तुझे पाडे घेऊन हांव केहें बलिदान जाता माझी. हा? तुझी सॅक्रिफायस तुझी, म्हजी सॅक्रिफायस माझी. पातक केला हांवें तर म्हाका किंमत फारीक करचीच पडटली. म्हाका ते वेदीचेर बलिदान दवरचें पडटलें आनी बलिदान दवरचे खातीर ते म्हाका कितें तरी किंमत दिवची पडटा. हालेलुया. सो हांव मागणे जरी तर किंग्स बँक्वेट हॉलान हांव रिट्रीटाक वयता आनी म्हजो हांव म्हाका कोण तियात्राक आपयता. हांव म्हणटा हांव तियात्राक येना रे, हांव रिट्रीटाक वयता रे. थंयसर तूं बलिदान दवरता ते वेदीचेर. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक म्हाका देव जाय, म्हाका देवाचें उतर जाय. सो यू लीव एवरीथिंग and you do that. Hallelujah. कोण म्हणटा काय बरो टीव्हीचेर प्रोग्राम येयला. पळय गो टीव्हीचेर प्रोग्राम. ना हो म्हजो मागण्याचो वेळ, हो म्हजो वेळ हांव देवाक दिता. सो यू सॅक्रिफायस दॅट टायम and you come in the presence of God. Hallelujah. तूं बलिदान करता. तुका लायक ते पळोवपाक, पूण तूं पळयना ते आनी तूं काडटा हो टायम देवाक दिता. हालेलुया. हालेलुया. देव तुका इन्कम दिता आनी इन्कमांतले तुज्या पयशांतले देव म्हणटा हे काड आनी ह्या सेवकाक दी, हे मिनिस्ट्रीक दी. हालेलुया. आनी तूं म्हणटा दुनिया जे कितें माझे ते पयले तुजे. तुका जाय ते तूं म्हाका हुकूम दी. हालेलुया. आनी ते हांव करतलो आनी तूं काडटा आनी तूं एक बलिदान काडटा तुज्या बोल्सांतले आनी तूं दिता. तुका पिंच, तुका दूख जाता. हालेलुया. कित्याक बलिदान दिता तेन्ना दूख जावपाक जाय. Hallelujah. Because God sees your sacrificial giving. Hallelujah. It has to cost you. It has to cost you. That's your sacrifice. आणि दावीद किंमत फारीक करता. त्या थ्रेशिंग फ्लोर मोडणेचो जागो तो विकतो घेता. ताचे पाडे विकते घेता, ताचे सगळे विकते घेता. किंमत फारीक करता आनी थिंगासर वेदी घालता, तयार करता आनी वेदीचेर तो बलिदान तयार करता. तेन्ना ती पिडा बंद जाता. Hallelujah. Hallelujah. Can you take this? Hallelujah. Hallelujah. Yeah, you can clap for the Lord. You can clap for the Lord. Hallelujah. Now, I want to take you back to, you stand up, please stand up. Please play the keys. Hallelujah. I want to take you back to Exodus 20 verse 24. Okay? Follow the scripture. Okay, don't go anywhere. Please sit. Please stand. Remain standing. देवान सांगले
एक मातयेची वेदी म्हाका कर. ओल्ड टेस्टमेंट मातयेची वेदी. I was thinking why मातयेची वेदी. ती मातयेची वेदी केल्या उपरांत ताच्या वयर लाकूड दवर. Because when God made you, He made you of mud. तुका मातयेचे घडले, ताका आतां मातयेची वेदी जाय. हे मातयेची वेदी जाय. You are made of dust. You are made of mud, and He wants that sacrifice. He wants you to become that sacrifice. ताका मातयेची वेदी जाय. तू ती माती. जेन्ना तू जाणा जाता की तू एक माती म्हूण तुजे भितर आनी कांय ना, तू कांयच ना, तू धूल. मनशा तू धूल आनी तू एक दीस धूल जातले. मनशा तू माती आनी तू एक दीस तुजी माती जातली. जेन्ना तू रियलायज करता आनी तुजे जीव तू देवाक भेटयता. हालेलुया. जेजू म्हणटा ज्या जाग्यार म्हजें नांव तू घेतलो त्या जाग्यार हांव येतलोच. हालेलुया. There is the power of altars. The power of the true altars. Hallelujah. Amen. आतल्या तेंपार बॉक्सोडे मेळो नासले, जोरी तर ताणें वेदी केली आनी बलिदान दवरलें. तेन्ना देव तांकां भेट करून घेतालो. आयज ह्या काळार the book of Hebrews says, not by the blood of bulls and goats, but by His own blood He obtained eternal redemption for us. Oh, hallelujah. पाडक्याच्या आणि बोकड्याच्या रक्ताउदिशी न्हय, पण आपल्या रक्तान ताणें आमकां विकते घेतले. सासणाचे जिवीत आमकां दिले, आमकां सुटका दिली आपल्या रक्तान. हालेलुया. आणि जेजूचो ख्रिस्त जालो ते बलिदान. हालेलुया. Jesus' cross became that altar. ती वेदी जाली. हालेलुया. आयज तुवें आनी हांवें कांय करची गरज ना, फकत तुवें येवपाक जाय आनी जेजूशीन येवपाक जाय. You have to come to Him and you have to say, Father, I come in the name of Jesus. हांव येता जेजूच्या नांवान. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावंडांनो, Acts chapter 4 verse 12 says, neither is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Hallelujah. आनी सोडवून खंयच्याच नांवा वरवीं आमकां मेळना. हालेलुया. हालेलुया. एकूच नांव आसा, कित्याक मळबा खाला दुसरें नांव मनशाच्या भितर दिवंक ना देवान. दिवंक ना आनी दुसरें नांव ना. तूं कितलेय व्हडले सांत आनी भक्त हाड, पूण तांचे वरवीं तुका सुटका मेळना ना, तुका सोडवून मेळना ना. हालेलुया. कित्याक जितले सांत आनी भक्त आयले, तुज्या भाशेन सादारण मनीस असले, तुजे भाशेन आनी म्हजे भाशेन पातकी रगत तांचे भितर असले, आनी तांचे पातकी रगत धुवचे खातीर जेजून आपले पवित्र रगत व्हारयले. हालेलुया. आनी जेजून तांकां सांत आनी भक्त केले, आनी जेजून आयज आपल्या रगता उदेशी तुका सांत आनी भक्त केला. हालेलुया. Today you are the living saints. Hallelujah. You are the living saints. Amen. The Bible says in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9, you are the royal priesthood. आदल्या तेंपार फकत याज्ञिक त्या दोंबून भितर वचोंक शकताले आनी कोणाकूच अलाउड नसले. आयज तुका आनी म्हाका देवान याज्ञिक केल्या. हालेलुया. तो आमचो महायाज्ञिक जावन आसा. हालेलुया. ताणें तुका आनी म्हाका याज्ञिक केल्या, जे आमी योद्न भेटूंक शकता, जे आमी बलिदान दिवंक शकता. हालेलुया. This is what God has given to you. There is power in altars. Hallelujah. That's why I said you have to take it seriously. You have to take it seriously. You know what your altars can do? Your altars can stop the plague. Your altars can stop the sickness. तुझी वेदी कोणाची पिडा बंद करूंक शकता. तुझी वेदी सैतानाक खाबार करूंक शकता. तुझी वेदी कोणाच्या गराब्याक सुटका दिवंक शकता. जेन्ना तू कोणी वेदी बांदता, when you pray, when you give your life as a living sacrifice. Hallelujah. What is prayer? Not something that you repeat. Hallelujah. That is why, sometimes people will ask me, Sister, maka ek prayer borundi. They are so used to the shortcut prayers. Maka ek prayer borundi. Maka ek prayer dad. Haven kide murche. कित्याक तशें न्ही जाता. कित्याक तूं तेका वळखूंक ना अजुनूय. जेन्ना तूं ताका वळखतलो तेन्ना तूं ताचे लागीं उलयतलो. Hallelujah. When you know Him, you'll talk to Him. That is why when you know Him, you can give Him that sacrifice. Hallelujah. You have to know Him. People don't know Him. Because I know Him, they will ask me, maka boron ni maka shortcut. I don't give any shortcut. I will take you to Him. Hallelujah. Haw tuka tachishi
नाचिनु आता आणि हांव तुका मेळयता. Let me introduce you to Jesus Christ, the Son of the living God. There is nobody else. Oh, no one else who can save you from your sins. तुझ्या पातकातले आणि कोणूच तुका साल्वार करूंक शकना. Hallelujah. Hallelujah. That is what God wants you to become. He wants you to become an example that when they look at you, they have to find Jesus in you. Hallelujah. When they have a problem, they have to come to you for the answer, because the problem solver lives inside of you. Hallelujah. The problem solver is in you. Amen. Amen. So they have a problem, they will ask you. Hallelujah. Hallelujah. It's powerful. Your altars are powerful. Okay. Some people say pray. I'll pray good. I'll pray good. So guys, I'll pray good. What do you pray? Okay, some people have books and you read books and you read books and you read books. Okay, prayer book, prayer book, prayer book, prayer book. Okay, suppose your mommy and daddy. Okay, you want to talk to mommy, daddy. You write your list and you go to mommy, daddy. Tamati, kanyadi, potatedi. Will you say that to your mom and dad? No. No. Why? Because there is a relationship. You will say, mommy, maka piyaz hai, tomat hai, and kide ka bardana, mirchi hai. Okay. But that's not it. I love you. Because there is a relationship. Right? So you love your parents. And you talk freely. You will not go to auntie, uncle and say, I'm bored on there. My teacher lagi ulo pas hai. Daddy lagi ulo pas hai. I'm bored on there. Daddy lagi ulo pas. Dear Daddy, I come to you in the name of Jesus and I ask you this petition and this request. Would you please give me dash, blank, fill in the blank. Would you please give me my visa, my Portuguese passport, my ticket? Amen. इसके साथ बात ही नहीं किया, सिर्फ किसका बुक था वो इसमें से पढ़ा. हाँ, कोणाचं बुक आलं तो वाचलं. So त्याका लागून मनीस केला म्हणता, आ प्रेयर करता, कोणाशी उलयला तू? Right? पण जेन्ना तू तुझ्या जिव्या देवाशी उलयता आणि तू म्हणटा कशी आसा तशीच यो बाई, मातयेची वेदी बांद, तू मातयेचे म्हणून तू जाणा जा आणि तुझ्या देवाशी वच आणि म्हण, सौम्या म्हाका सोस म्हणा, हे म्हाज्या जिवितान कितें घडटा तें, पूण हांव जाणा तो म्हजो मोग करता, हांवूय तुजो मोग करता, हांव तुजें पाट येता सौम्या, म्हजें जिवीत तूं फुडें व्हरतलो. एंड इफ यू टॉक टू हिम, तुज्या ओन उतरांनी ऑटोमॅटीक जातलें, कित्याक तुजें आनी ताचो संबंद आसा. हालेलुया. आनी हो तुजो ऑर्डर, ही तुजी वेदी, समथिंग विल हॅपन. हालेलुया. Thank you, Jesus. It was my cross you bore, so that I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. God is calling everyone. It's a life of sacrifice. एक बलिदानाचे जीवित. It's not easy. But you see the fruit? It's a life of sacrifice. We don't need to do 2 services. तुमका करायचं हा करपाक? No. एक सर्विस झाली, घरा बसून जाता. Right?
सगळी जाणां गेली रेस्ट घेतली सकाळची सर्विसीक आयल्या ती सगळी जाणां घेतली बट look at us David Cheryl comes with us they come by bike we come in the car see the sacrifice पळय हे बलिदान ओके आता या बलिदानाचेर आमी गौर करूंक जायना कित्याक my life demands that sacrifice the ministry I'm doing demands that sacrifice कळ्ळें देवाक जाय हांवें तशें केल्लें कांय वाडपण करपाची गरज ना जरी तो हांव हें करिना जाल्यार जें देवान तुमकां दवरलां तें तुमकां मेळचें ना म्हाका कितें इनाम मेळटलो म्हूण हांव करिना हाका लागून तुका कितें कोणाचें मेळटलें म्हूण तूं तांचे पासत करिनाका गॉट इट तांकां हांव दितां पूण एक दीस तांच्या कडसून म्हाका मेळोंक जाय तशें दिनाका दी फ्रीली दी कित्याक तुजें दिवप देवान पयलें I hope you understand. I hope you understand. God watches you. God is watching you. Lord, I'm giving because you said give. तू एक सांगला म्हणून दिता जेजू माझ्या लागे हात आहे तुझे हांव दिता Not expecting anything from anyone. No. We don't do this for money. We don't do this for anything. We do it for Jesus. हे जेजू पासत आणि वेदी जी आम्ही बांधता हांगा ती देवाक बरी लागता That is why the presence of God moves because God is pleased with the sacrifice. Are you getting this? Are you getting this? That's why He moves because we come here for Him and we say Jesus, Jesus, तू म्हाका जाय Jesus, तू म्हाका जाय तुवें सांगला जंयसर तुजें नांव हांव घेतली थंयसर तूं येतलो आणि हांवें तुजें नांव घेतलें म्हाका तुजें आजीपण जाय कित्याक तुज्या आजीपणानूच ह्या मनशाक तुज्या भुरग्यांक सुटका मेळटली तुज्या आजीपणानूच तांकां पेखोळी मेळटली तुज्या आजीपणानूच तांकां मिरेकल तांच्या जिवितांत ती पळयतली Hallelujah. That's why I'm doing this, Lord, because of you, because you love me so much. Hallelujah. आणि किती दिवंक तुका परत मैं क्या दे सकता हूँ मैं क्या ला सकता हूँ करता हूँ तुझे बस शुक्रिया किदे हारू आणि किदे हाबियो काळजांतान म्हणटा आगंतुका वदंतुका आगंतुका वदंतुका What can I give you, Lord? कितें हांवें दिवंक शकता तुका My life is yours. Now my life is yours. And I will sing of your goodness forevermore. Jeśli tudzie, on tudzie sporypon, so the sky daily. What they do now, Jesus. So grimo I matugas. What they do now, what they do now, Jesus. So grimo I matugas. What they do now. Hallelujah. You getting this? Uswadailo maso? Uswadailo? Praise the Lord. Okay, hallelujah. Just open your hands right now. Give your life to Jesus once again. Commit yourself to Him. एकदा दिले ताच्या हातान, एकदा वेदीचेर दवरले तुजें जिवीत परत घे नाका. हांव तुजीच सोम्या, हांव तुजीच सोम्या. Yeshua, I'm yours. Can I call you in the front to bow before Him? And for a little while we'll worship Him. Can you come just worship Him? Oh, your presence is here. Your presence is here, Lord. Your presence is here. You're holy, holy, holy. मातयेची वेदी. मातयेची वेदी. मातयेचे म्हाका घडलेले. Thank you, Lord. Hallelujah. माती हांव एक दीस हांव मातीच जातली. हे म्हजें जिवीत तुका हांव भेटयता. I give it to you.
all of you, if you built your altar, जरी तर तुवें बी बांदशी जाल्यार तुज्या घरान पळय सर्गीचो आज बडवो आसा. The angels of the Lord will be released to fight for you. Every day, सदांकाल तुझी वेदी बांदीत राव. त्या वेदीचेर तुजें बलिदान दी. God will call some of you for fasting. Okay? जायत्या जाणांक फास्टिंग कर म्हणून जेजू लिडिंग दितलो. तुझ्या पोटाक मातशें लेस करून देवा बरोबर तुजो वेळ दी म्हूण जेजू तुका आपयतलो. थोड्यांक रातचे मोदयांनीचेर जेजू उडयतलो आनी म्हणटलो म्हाजेशेन यो आनी उलय म्हजे कडेन. तुजो वेळ म्हाका दी आनी मोदयांनी उठोन तूं एक वर तरी देवा पासत दिवंक जाय. You see, the sacrifice is pleasing to God. Bring your body as a living sacrifice to the Lord. Hallelujah. ही तुझी कूड एक जिवें बलिदान तूं दी. Come on. Oh yes, Lord my God. Hallelujah. Come on, surrender yourself. Let God use you. Let God use you. Everything starts with the altar. Everything starts with prayer. Your commitment to God. दुनिया म्हजे जिवीत हांव तुका कमिट करता, सरेंडर करता. तुका जाय तें कोर म्हज्या जिवितान. जायते फावटी आलसीपण येतलें, मागण्याक वचोंकशें दिसचें ना. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, धूल फाफूड तुज्या वयर सैतान घालता ती धूल फाफूड आनी उठ आनी म्हूण हांव वयतलीं मागण्याच्या घरान, हांव वयतलीं देवाची उतर आयकूंक आनी ही तुजी भेट देवाक बरी लागतली. Come on, here I am, Lord. Oh yes, my God. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Okay, listen. Okay, listen. कोणीक तुज्या घराब्यांत तुझे सोरभोवतणी सैतानाच्यो वेदी आसात आनी जायते फावटी अमक्या जाग्यार पावतकूच तुका भिरांत दिसता आनी तुका दिसता की म्हाका कितें जायत काय, म्हज्या फॅमिलीक कितें जायत काय. जायत्या जाणांनी नको जावन नेणारपणान सैतानाच्यो वेदी बांदल्यो. पण आयज जेजू तुका सांगता, सैतानाच्या वेदीक तुका भिवपाची गरज ना. कित्याक जेजू क्रिस्ताची वेदी सगळ्या परस व्हडती जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचे बलिदान सगळ्या परस व्हडते जावन आसा. हालेलुया. आनी स्वर्गीच्या बापाक ही वेदी इतली मानवली, हे जेजूचे बलिदान इतले मानवले की बापान जेजूकूच उबारून व्हेलो सरकार आनी ताका नांव दिले सगळ्या नांवां परस व्हडते. आतां सगळीं जाणां जेजू क्रिस्ताच्या नांवाक दिमी म्हणटली आनी सगळीं जाणां आपले जिबेंतल्यान म्हणटली जेजू क्रिस्त सोमी. हालेलुया. सो जेजू परस व्हडलो आनी कोणूच ना. जेजूच्या खुर्सा परस व्हडली आनी वेदी ना. कितलेय कडेन गाडयापण करो, कितलेय कडेन वायट करो. हालेलुया. जरी तर तुज्या कडेन जेजू क्रिस्ताची वेदी आसा जाल्यार हालेलुया, यू आर अ विनर. यू आर अ विनर. यू आर अ विनर. यू आर विक्टोरियस. तू जैती म्हण कित्याक जेजू तुज्या जैत तुका दिला. हालेलुया. हालेलुया. रायट नाव आय स्पीक इनटू युअर माइंड. जायत्या जाणांक हांगासर जी कितें प्रॉब्लेम आसा, मेमरी प्रॉब्लेम आसा, उगडास धरना. रायट नाव आय स्पीक रायट नाव. यू विल रिमेंबर एवरीथिंग. Hallelujah. I speak into your memory. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed. Hallelujah. Be healed in your body of any pain you have been getting. Any pain you have been getting. Any sickness in your body. I lift up the name of Yeshua. देवाचे नाव, जेजूचे नाव या वेळार तुझ्या जिविताचे वयर हांव डिक्लेअर करता. जेजू तुझा पेकयणार. जेजू तुझा सुटका दिणार. I release grace and favor upon your life. Hallelujah. You will be the head and not the tail. You will be above and not below. Hallelujah. तू ऊस असतले आनी सकला आशेना. कित्याक
राज्यात देवान तुका ऊच काढला, देवान तुझ्या ऊच काढला. हालेलुया. देवाचा उस्वाड, ही देवाची अग्नी, ही देवाची ऊस तुझ्या भितर घेऊन तू आज घरात येतले. हालेलुया, हालेलुया. When you go back home, हालेलुया, तुझ्या घरात भितर जरी तर फाईट असा, तुझ्या प्रॉपर्टी पासून कोणे तर किती पुरलेले असा, जाल्यार त्याचा इफेक्ट काबार जाता आयज जेजूच्या नावान. Oh yes, oh yes, 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 yes. Hallelujah. Can you trust him? Can you trust him? Can you trust him? Oh, so sarata uswardo. Ora hishema ter. Izementora bar. Izereketaya la mahashotora. Izenemekete. And because of the sacrifice, you have received the fire. Hallelujah. Hallelujah. Jenna ek bolidan dorta te vedicher. Tenna uso etalo. Tes boli jenna Jesu amche pason bolidan zalo. Tenna pavitra atmyacho uso. त्या शिसाचेर देवान आयलो आणि आयजो उसो तुझे वयर आसा. The Holy Spirit fire is upon you. Every time you come to pray in the name of Yeshua, the power of the Holy Spirit come upon you. Rakitemente kerasie, rahizemente kere, shubalente lege Yeshua, parase kelere. वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, मर मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार. ना मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान. तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान. तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान. ना कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा. तेरा राज अब है यहाँ, राजा से ऊंचा है यीशुआ. हालेलुया. Amen ना? कहीं आए राजा किया कब्जा और सरकार, हुकूमत की प्रजा पर तलवार से किया नाश. बंदे बन के रह गए किताबे इतिहास, पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल. पर यीशु तेरी सल्तनत रहे तेरा जलाल. क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा. तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ. क्या कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा. तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ. तेरा राज अब है यहाँ, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ. ओ यीशुआ. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, you're the sacrifice. वेदी के ऊपर हम खुशी से कुर्बान, मर मिटे हैं कब से जुनूनी तेरा प्यार. ना मतलब है इस दुनिया से हम जीवित बलिदान. तू जिंदा करने वाला प्रभु पुनरुत्थान. तू
ऊंचा, हर राजा से ऊंचा है यीशुआ। और कोई नाम नहीं, और कोई नाम नहीं, हर राजा से ऊंचा मेरा यीशुआ, मेरा बचाने वाला, ओ मेरी रक्षा करने वाला, मुझे संभालने वाला, मेरा यीशु मसीह। हालेलुया, मुझे चंगा करने वाला। Oh, I break every chain. I break every chain. I break every chain that tries to bind you. You know, the Lord wants you to keep your focus on Him, but the enemy has come to distract you. The enemy has come to distract you. But the Lord says, I am with you. I am with you. आव तुझ्या बरोबर असा. देवान साई तुझी नगर त्याची धरून तू पुढे धावलेले, तू ही रेस पुढे धावलेली, तू स्ट्रॉंग झालेले. पण तुझा दुश्मन तुझ्या पाठीक लागला, पण जेजू म्हणता आव दुश्मनाक सक्सेसफुल जाऊ दिवचो ना. जितले पावटी तू दुनियेचेर येतले माझ्या सामकारी, तितले पावटी आव झुजतलो तुझ्या बद्दल, आव झुजतलो तुझ्या बद्दल. Let God arise and His enemies be scattered. Oh, कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे ऊंचा, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी में या उठाया जाए, उसके दुश्मन जितर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। या उठाया जाए, उसके दुश्मन जितर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा उन्हें। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। 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 The battle belongs to the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. आरगा तुका म्हजे देवा, आरगा तुका म्हजे देवा. Hallelujah. तुझ्या भुरग्यांक दुनिया तू ओदीक 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 तू वाडयता, तुझ्या उतरान म्हणून आरगा दिता, तुझ्या मोगाचे खोलायेन तुझ्या भुरग्यांक तू ओदीक वाडटा म्हणून जेजू तुका आमी आरगा दितात. Hallelujah. तू वाडतो देव, तुका सगळी महिमा फावो म्हजे देवा. या तुझ्या भुरग्यांक तुवें विंचून काडला, या तुझ्या भुरग्याचे तुझे आपोवणे हा. एक लेगून आत्मा इबाड जावचो ना, एक लेगून आत्मा इबाड जावचो ना. Not even one soul will be lost. या जाग्याचेर आसा ते एक लेगून आत्मा इबाड जावचो ना. हालेलुया. या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक तू उसाद करतलो दुनिया देवा. तुझो उसवाड स्प्रेड करूंक या संवसारान. हालेलुया. काळोखांत असलेल्यांक ती उसवाडान हाडटली, बादपासान असलेल्यांक ती सुटका दितली, कित्याक तांचे भितर तुझे उतर आसा, तुझे जिणे उतर आसा बाबा. हालेलुया. एक लेगून आत्मा इबाड जावचो ना. Not even one soul will perish from this place, Lord God, because they has received you as their Lord and Savior in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Let this presence of the Lord continue as you go home. And let the Lord visit you in your prayer closet. Let the Lord meet you. I pray that you will see dreams and visions. Dreams and visions. That the Lord will visit you. And even you will have angelic visitation. You will have angelic visitation. तुका स्वप्न पडोनी, तुका दर्शन मेळोनी देवाचे, स्वर्गीचे दूत तुका दिश्टी पडोनी.
की तुका राखतात आणि सांभाळतात आणि जे किती प्रॉब्लेम तुझ्या जीवितान आसा hallelujah come on lift your hands I want to pray for those who are having loans कोणाचे ऋण आसा ऋण फारीक करपाक जेजूची कृपा आणि फेवर जेजू ख्रिस्ताच्या नावान hallelujah सगळे ऋण तुझे फारीक जाऊ दी hallelujah अचंबान विस्मिता घडून येऊ दी तुझ्या जीवितान सगळ्या त्रासातली तू भायर सरोंक जेजू ख्रिस्ताच्या नावान hallelujah yes my God आणि जांचे बिझनेस आसा right now I want to bless the business in the name of Jesus brother तुझे business asa hallelujah तुझे business asa right तुझे business asa in there brother don't know this yeah you also open your hands hallelujah Mionaka hotel asa restaurant asa abasha bahama taresha bahala katoro eyes जेजू ख्रिस्ताच्या नावाने सगळे तुझ्या पूर्वजापासून जे किती वाईट आलेले तुझ्या जीवितांत हांव कॅन्सल करता आबा राहता माता राहा सेटे ओता माते माय गॉड राईट नाव हालेलुया जे किती श्राप असले पूर्वजांचे हांव कॅन्सल करता ब्रदर तुझ्या जीवितांतले हालेलुया तुझे दुःख जेजून वळखून घेतले तुझे दुःख जेजू सगळे पयस करतलो तुझे दुःख तो सुखान बदलतलो जायते कष्टावला ब्रदर तू जायते कष्टावला तुझ्या घरान खूप दुःख तुझ्या घराब्यान तुवें पळयला पण आयज जेजूच्या नावान आमी त्या हॉटेलान भितर सरता तुझ्या रेस्टॉरंटान तुझ्या चायेच्या दुकानान आमी भितर सरता जेजू भितर सरता जेजू आपलो हात तुझ्या हॉटेलाचेर दवरून जेजू आपल्या रक्तान सगळे निवळ करता भितर आनी भायर जेजू आपल्या रक्तान निवळ करता आणि तो जागो जेजूच्या रक्तान निवळ जावं दी देवाचे आजीपण त्या जाग्याचेर येवं दी आणि नुकसान सगळे पयस आणि फायदो जावं दी तुझ्या जिवितान I bless you blessings आशीर्वाद hallelujah जांचे own business आसा जेजू तुका bless करता come on open your hands rabatine me koto hallelujah तुझे कडसून तुझ्या घराब्याक आशीर्वाद मेळनी आयस ओ तुझ्या माथ्यार जावन तुझ्या पाय पर्यंत देवाचा आशीर्वाद तुझे कुडीचेर तुझ्या आत्म्याचेर तुझ्या मनाचेर जेजू तुका साल्वार करता ब्रदर साल्वार करता काय इबाड जावचे ना सगळे नुकसान आसा ते जेजू फायदो करून दितलो आय ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस आणि तुझी दुःखां जेजू पुसतलो बाबा तुझो मोग ताका अनुभवनी Lift your hands everybody Barahata namahate kete beri hete Sholohonto berotoho ha 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 look at me Ignatius brother oh rahamate it's not I but Jesus who's talking to you he says do not worry do not be anxious about tomorrow the Lord says I am with you you have not experienced my love says the Lord but from now onwards you will know that I am with you and the stronghold that is there in your house I break that stronghold in the name of Jesus. The enemy stronghold on your house, I break it in the name of Jesus. The power of the enemy on your house, I break it in the name of Jesus. Believe it, receive it. The Lord set you free with your blood. Jesus, rock up to you and to your right now. And on your business, be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tailoring business, my dear. Tailoring business, I bless it in the name of Jesus. Hallelujah. Receive it, Clarina. Receive Clarina. Receive that eyes. Your eyes vision. Receive it. In the name of Jesus. Receive it. Receive it. Receive it. Let the customers come. The clients come. What is lost will be found. What is lost will be found. Je kide salla te meutele. Jesu cha navan. As you wait, you will renew your strength. As you wait upon the Lord, you will renew your strength. Teaching abilities more than before. Receive it.
more than before. Amata, receive it. Receive it. Where the word will come from your mouth. Love will flow. Love will flow to the students. Love, 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 love will flow. The place of your work will become a place of preaching the gospel. Yes, Holy Spirit, fire on you. Lord, protect your calling. Lord, protect your calling. Use you. Oof. What a fire. Oh, what a fire. What a fire. What a fire. He's moving, he's moving, he's moving. He's moving, he's moving. He's moving in this place. He's moving in this place. He's moving. You can feel the anointing. You can feel the presence of God. Oh Shama, Shama, Shama. I break every bondage. I break every bondage. The Lord set you free to love Him, free to worship Him. Can you feel Him? Can you feel Him? The presence of God is here. Can you feel Him? Kaitana, come here. Receive, receive, receive. Oh, receive. Hallelujah. Hallelujah. Oh, don't go anywhere. He's touching you. Can you be down? Don't go, don't go, don't go. See, you love Him. You love Him. See, you love Him so much, and He loves you. Be filled. You have been hungering for this. You have been hungering. Maggie, come here. Rabba Shabale, Maggie, come here. Come here. Rashabale Kete. Rakotamene. In the spiritual realm, everything is open. You're hungry for His presence. Come here. You're hungry for His presence. You just came, but you just didn't come. It is Jesus who brought you. Sursudit. Eke hirni bashen. Eke hirni bashen. Je utor tuka sabar war sabati neolele. As parab tuka jesu munta. Eke hirni bashen. Maja vaura khatir tu vaur tele. Maja rajya khatir tu vaur tele. Eke hirni bashen. Tu utor dimada swas poriya tu jesu ditale. खूप जणांचा बार तू घेताय. खूप जणांचा बार तू घेताय. जेजू म्हणतात ती म्हाका. खूप जणांची चिंता आहे. खूप जणांची चिंता. जेजूच्या मोगा खातीर खूप वावुरता. वर्शिप करता का? The presence is here. So much, so much, so much. His presence is here.
Jesus, you are here. Jesus, you are here. Angels are released. Angels are released for you. Angels are released for you. You will see the faithfulness of your God. You will see the faithfulness of your God. Oh, मुझे विश्वासी बन, तू पड़े तले. मुझे विश्वासी बन, तू पड़े तले. You will see the faithfulness of your God. Jesus, you are here. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 you're here. Jesus, you're here. Jesus, you're here. Jesus, you're here. Jesus, I will see your mercy in my life. I will see you moving in my life. I will never be left alone. I will see you walking with me. I will see your faithfulness in my life. तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो मुझे सांगता तू चलतलो तुझो मोग तुझी दया आंपोय तलो तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो तुका sorga sodas arga auditolo wakandalo harga auditolo wakandalo तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो तुका सदा कालार्गा auditolo तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो तुका सदा कालार्गा auditolo तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो तुका सदा कालार्गा auditolo तुझे विश्वासी पण आंपडे तलो तुका सदा कालार्गा auditolo तुझी मोग तुझी दया आंपडे तलो तुझे मोग तुझी दया आंपडे तलो तुझी विश्वासी पण आंपडे तलो सदा कालार्गा auditolo I will see your faithfulness. I will see your faithfulness. See your faithfulness in my life. I will see it. Karabahata. Oh ho ho ho.
Oho rohota barusta legesta barusta embratu embrekita bakum bresta embruti liga maya soto rokote embratelegete legete ibatalaga trabase ikabarata berete errekete erreteke irrakatalebe errakatalebe erresedelege erresegelege errababababa shakalede irredelege rakase. Hallelujah. The blood of Jesus covers this child. The blood of Jesus covers this child. The blood of Jesus. I will see your faithfulness. I will see your faithfulness. I will see your faithfulness. Oh, I will see your faithfulness. I will praise you. I will worship you. I will see your faithfulness. तुझे विश्वासी पर आओ पड़े थोलो सदा काल आर्कम आमी थोलो तुझे विश्वासी पर आओ पड़े थोलो सदा काल आर्कम आमी थोलो. I will see your faithfulness. I will see your faithfulness. I will see your faithfulness. It's like Jesus is saying, don't fear, I am with you. It's like Jesus is saying, I'm there with you. I'm there with you. Don't fear, don't worry, don't fear. I'm there with you. Jesus is saying, Jesus wants to be in a car. I'm just an adasa. I'm just an adasa. So popular, I'm just an adasa. I'm just so excited. I'm just so excited. I will not leave you. I will not leave you. Be healed inside you. All those wounds inside you. Be healed. You have covered those wounds, but the Lord sees the wounds. Be healed. They may judge you, but the Lord says, I love you. Be healed, be set free. He will turn your mourning into dancing. He will turn your sorrow into joy. He will give you beauty for ashes. Ah ha 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 ha. Oh, Baraha, Zehudi, Menta Brashia. Aha, Shabareteki. All is well. All is well. Devan tujhe aunde to kabile. Je magle lete. Dile. He's moving. I can't stop it. I see angels sitting in your front row. Wearing white, sitting in your living room. You were never alone. The portal of heaven is open in your house. Everything that's not of the Lord will not survive there. It will fall. It will bow in the presence of God. It will bow.
holy moment. Such a holy moment. Pavitra Vedva. Just open your hands. Don't move. Just open your hands. God is taking care of everything else. Just open your hands. This is a holy moment. Come here, Sister Veronica. Come here. Yes. Sarita, come here. Sarita. His presence is touching you. Kneel down, kneel down, kneel down, kneel down, kneel down. His presence. She was trying to control it. She was trying to control it. देऊया सगळ्याचा ब्रदर देऊया सगळ्याचा रोकडोच तू तुझे जिवीत जेजूक पडयतलो तू पाटी सरचो ना कोणाचेच आनीक चिंतचो ना तू म्हणटलो जेजू म्हजें जिवीत हांव तुका दिता He wants you to receive it. Can Sebastian come here? Can Sebastian come here? Receive. Flory, come here. Flory, come here. Hey, Shaba. Fatima, come here. Fatima, come here, come here. Let the Lord do it. Let the Lord do it. Let the Lord do it. See, God is touching you right where you are. Leave it, receive it. You're my treasure. You're my treasure. You're my treasure. You're my treasure. You're my treasure, Lord. You're my treasure. My everything. My everything. My treasure. My Lord. My Savior. My treasure. Oh, my everything. My life. You're my life. You're my life. You're my life. The holy fire of God is on him. The holy fire of God is on him. Worship the Lord. Worship you, my Lord. I 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 worship you. Receive. Anoint him. Anoint him. Let the anointing flow. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Out of my belly shall flow rivers, rivers.
to me. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Living waters flow from you to me. Living waters flow from you to me. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Hey, ah, hey, ah, hey. Out of my belly shall flow rivers, rivers of living water. Hey, ah, hey, ah, hey. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, and living waters flow from you to me. Living waters flow from you to me. Living waters flow from you to me. Lord, thank you. And we give ourselves as ready vessels. आम्ही तयार आयदना, आमची कड, आमचे हे जिवीत तुझ्या हातान आम्ही समर्पित करता. तुका जाय तशें आमच्या जिवितांत घडोवनी. हे आमचे जिवीत आतां आमचें उरोंक ना, पण हे जिवीत सोम्या आतां तुझें जालें. तुका आर्गां, तुका महिमा बाबा. Thank you for filling us. Thank you for touching us, changing us. आमकां तुवें बदललें म्हणून आर्गां दिता. जेजूच्या नांवान. आमेन. Beautiful. Beautiful. Thank you, Holy Spirit. Presence of God is beautiful. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. As we bring our offerings to the house of God, with willing hearts, कालीस जे राजी आसा दिवपाक देवाच्या वावराक. फोर्सान न्हय, दिवंक पडटा म्हूण, पूण शारकायेन एक बलिदानाचे कालीस घेवन आमी देवाच्या वावराक दिवया. Father to Son, Spirit to Spirit, Father to Son, Spirit to Spirit, and living waters flow from you to me. Living waters flow from you to me. From your throne into my belly. Living waters flow from you to me. Living waters flow
आमकां तुवें आशिर्वादीत केल्या दुनिया आर्गां तुका दिता बाबा सगळ्या तुज्या भुरग्यांनी तुज्या वावराचेर दिला ते सगळे ह्या दानाचे तुजो आशिर्वाद पडला म्हणून आमी विश्वास दवरता तुझे विश्वासीपण आमी पळयतले आणि सदांकाल आर्गां तुका आमी दितले सगळे जे दुनिया देवा सैतानान आमच्या जिवितांत घडोवन हाडलेले ते जेजू तुज्या रोगतान तुवें पुसून काडले आणि तुवें तुज्या भुरग्यांक सुटका दिली म्हणून आमी सोत मानता बाबा आणि हेच तांच्या जिविताचेर आमी आयज उच्चारता की तुवें तुज्या भुरग्यांक सुटका दिली सगळ्याक मानपा शकले म्हणून आमी विश्वास दवरता आय डिक्लेअर इट अपॉन देयर लाइफ दे आर फ्री फ्रॉम सिकनेस फ्रॉम डिजीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेट्स एंड लोन्स इन द नेम ऑफ जीसस आमेन एंड आमेन आमेन गॉड ब्लेस यू ऑल गॉड ब्लेस